Zdravo svima, ćao svima. Znam da nisam postavio možda mjesec, možda 2 na YouTube i malo mi je krivo zbog toga, ali sam radio druge stvari, želio sam se makice fokusirati na školu, završim sve i onda se desila, kao što svi znamo, korona, pa mi je postalo malo lakše se stizati. Ko zanima što sam radio, pa nisam puno, kao što sam rekao, učio sam za školu, trenutno pravim neki filmić, mogu tako nazvati, 7-minutni film za Teen Action Challenge, Sarajevo Film Festival, pa ćemo vidjeti kako će to da ispadne, nadam se da će ispasti dobro. Među vremenu sam dobio Sony A7 Mark III, da se na njemu učim i njega mi je dao Dino Joldić, tako da mislim da ovo je super prilika da možda uradim review. Šta mislite, da li da uradim review na ovoj kameri? Na ovome fotoaparatu, šta može? Ako vi to želite, poznaću na storiju na Instagramu, ketu, pa vi lužite da li to želite. A sada ću pokazati neke slike koje sam slikao posljednji mjesec do 2 dana. I hvala vam što niste otišli, ako da ne gledate, nadam se da ne gledate, možda ne gledate. Ako ne gledate, to je okej, da ću nastaviti po starom. Pokušao sam s njim po starom. Peace. Nemoj!